Nongeye kubasuhuza mwese abakurikiye Indatwa TV, mbifuriza kugubwa neza aho muri hose. Inkuru itugezeho ni uko aka kanya ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bimaze guhananuka, aho bimanutseho amadolari 11 yose, ahanini bitewe n'ibyo Amerika na Iran bitangaje. Mu gihe abantu bari bahangayitse kubera izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byagendaga bizamuka umunsi ku munsi, muri uyu mugoroba habonetse inkuru itunguranye ariko kandi inashimishije ivuga ko igiciro cy'akagunguru ka peteroli kimanutse. Ibi bitewe ahanini n'amakuru yagiye hanze y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran bigiye kugirana amasezerano yo guhagarika intambara yari imaze amezi 2 arenga. Muri rusange akagunguru k'ibikomoka kuri peteroli bidatunganyije kageze ku madolari 97 kavuye ku madolari 108 kariho mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Ni ukuvuga ko kamanutseho amadolari 11 yose. Ni ibiciro byakomeje guhindagurika muri iyi minsi y'intambara. Amerika na Isiraheli bikimara kugaba ibitero kuri Iran ku wa 28 Gashyantare 2026, mu minsi mike yakurikiyeho Iran nayo yahise yihorera mu buryo butandukanye, burimo no gufunga umuyoboro wa Hormuz unyuzwamo 20% by'ibikomoka kuri peteroli bikoreshwa ku isi hose. Ibi byatumye ibikomoka kuri peteroli bihenda, bigahindagurika bijyanye n'uko umwuka wabaga wifashe hagati ya Iran na Amerika. Iyo hatangazwaga agahenge byaragabanukaga, impande zombi zakongera kutumvikana bikazamuka. Nk'ubu ku wa 30 Mata 2026 igiciro cy'akagunguru k'ibikomoka kuri peteroli cyazamutseho 7% kirenga amadolari 126. Ubu bwa mbere bibayeho kuva mu 2022 ubwo intambara y'Uburusiya na Ukraine yatangiraga. Iki giciro cyazamutse nyuma y'uko igisirikare cya Amerika gitangaje ko kiganiriza Perezida Donald Trump ku ngamba nshya zishobora gufatirwa Iran nyuma yo kwinangira ikanga gufungura inzira ya Hormuz. Kumanuka kuri ibiciro nanone bije nyuma y'uko hagiye hanze amakuru y'uko Amerika ishaka guhagarika intambara. Axios yanditse ko Amerika yateguye umushinga ukubiye mu nyandiko y'ipaji imwe, ndetse Amerika ishaka no kuganira na Iran ku bijyanye no gukora intwaro kirimbuzi. Nyuma umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wa Iran nawe yemeje ko umushinga wa Amerika wo guhagarika intambara bagiye kuwigaho. Icyakora Perezida Donald Trump yatangaje ko Iran nizarira Amerika izayirasaho ku buryo buruta ubuheruka. Nubwo ibiciro byagabanutse, biracyari hejuru cyane y'uko byari bihagaze intambara ya Iran itaratangira, ubwo akagunguru kamwe k'ibikomoka kuri peteroli kari munsi y'amadolari 70. Amasezerano byitezwe kazashyirwaho umukono arimo kugaragaza ko intambara yahagaritswe no gutangira iminsi 30 yo kuganira ku gufungura Hormuz, kugabanya gahunda y'intwaro za kirimbuzi ya Iran no kuba Amerika yakuraho ibihano yafatiye Iran. Amerika yiteze igisubizo cya Iran ku ngingo zitandukanye bitarenze amasaha 48. Ni naha dusoreje iyi nkuru. Reka ngushimire wowe wadukurikiye kandi nkwifurize kugubwa neza aho uri hose ku isi. Gahunda nakagaruka dusubire mu bindi biganiro.